Mwongeye kuramuka bakunzi b'Intare Official, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose, abari mu bihugu by'i Burayi, abari muri Oceania, abari mu bihugu bya Aziya, abari mu bihugu bya Afurika, abari mu bihugu bya Amerika, aho muherereye hose tubifurize kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Reka dusuze abavandimwe bari hariya za Kinyana bagiye babidusaba cyane, abakomoka hariya za Gasenyera, abakomoka hariya za Kirumbu, abakomoka hariya za Rwamwa, bakomoka hariya hasi ku ruganda hariya za Nyabura, abakomoka za Runambi hejuru kwa Basamvura n'abandi bose turabashuje, mukomeze mugubwe neza. Ariko ntibagiwe umuvandimwe witwa uri mu ngoma Geve utuye hariya za Tongo, uvuye za Karengera, uraho urakomeye. Abo nasuhuje abenshi munaza mutubwire yuko mwamaze kubona indamutso, abatuye hariya za Gahira mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari abambaje ngo nzabasubize niba ndi umukongomani. Iwacu ni Tambi muri lokalite Kahira, ni muri groupement Bashari Mukoto, aho ngaho rero kamifurize kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga. Turaje rero ngo tubahereze amakuru uko byaramutse, urusaku rw'imbunda rukumvikana mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi, ndetse n'intare zasarangwemo 23 igakomeza kwigana n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ariko hakomeje kuba isubiranamo ridasanzwe, witwa Tomangirira, Kagiri, Kanaume, witwa ngo ni Pasia coordinateur wabo, banari gupfa cyane kuba Generali Akiza alias Mulonda n'abandi barwanyi be benshi, harimo abigize abakoloneli, abigize abamajoro, n'abigize utundi tuntu umuntu atapfa kumenya, yajyanye ndetse atwara n'imbunda ziremereye nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Ariko noneho gusubiranamo byakomeye ku buryo n'abandi mu kanya mu bitege, abanyamuheto mu nyumva mwitegure kongera kwakira abandi, kuko Miyanja igiye kongera kuba Miyanja n'ubundi, kuko uriya Pasia bakagiri niho bakomoka. Ariko ukabona ko ibintu bigiye gusubirwamo, ndetse ubwabo bakaza kumarana nk'uko abo kwa Jean Marie Bonane ubwabo nabo ubungu bameranye nabi, bari kumarana, bari kwicana umusubirizo. Ubona yuko ari ikibazo n'ubundi nababwira gikomereye nyatura zo mu bwoko bwose hariya. Turaje turebera hamwe muri Uvira abanyamurenge, abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu ngubu ikigezweho no kujya kuvoma ntabwo byemewe, kuko batanze itegeko yuko ngo M23 iri kwefilitira ngo ikagera muri Uvira, ngo yikoreye ngo amajerekani y'amazi ngo ivuye kuvoma. Abandi ngo bakaza babeshya yuko ngo bavuye mu mirima. Ibyo byose ubona yuko ari kwa gukomeza gushakisha, ubona ko ari ugushakisha n'ubundi uburyo bakomeza kurimbura abanyamurenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. M23 yamaze gufata icyemezo kuvugutira umuti, ya ndege ya gisirikari yavuye Kinshasa ikaza hariya Bujumbura igakomeza kuzunguruka. Ubu ngubu ngo yayivugutiye umuti kugira ngo ibashe guhaguruka hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kuko niho iri. Ngo biragoranye, turaje nabyo tubirebera hamwe. Ikibazo cy'abasazi bari muri Uvira, ngo abasazi bose ngo bakubiswe isheni, ngo bose bari gufungwa babitaho uko ari abo muri M23. nabyo twirwaneho, turaje ngo tubirebere hamwe nabyo. Ariko reka inkuru yacu tuyitangirire ahangaha, ni muri Nyatura, itangira hano muri Bashari Mokoto, muri Bashari Kaembe, muri Biri, hariya muri Biri, ariyo iri muri groupement Biri, ni Banyungu, ni muri secteur oso Banyungu. Abarwanyi ba Nyatura muri territoire ya Masisi, muri groupement yani muri Biri no muri groupement Bashari Mokoto na Bashari Kaembe bari gusubiranamo. Ni nyuma uko General Autoproclamé Alias Mulonda abavuyemo akiremeta muri M23, akazana imbunda nyinshi ndetse n'abasirikari benshi. Bikavuga ko General Tomangirira
na generali Kagiri aribo bari gushinjwa. Aribo bari gushinjwa guharasinga, bigatuma abavamo yikoreye n'intwaro zose. Koloneli Bisukiro na Koloneli Kanaume n'abandi bari kumwe nabo baravuga yuko mu gihe Kagiri na Toma batagiye ngo bajye kugaruza biriya bikoresho, ati nabo barabafrautisha. Hariya bari bafite 12 imwe, ndibuka ko iyo 12 yabaga hariya kwa Kanaume. 12 Kanaume nani Hakiza yarayizanye, hari indi 12 nayo guverinoma yari yarabahaye nayo yarayizanye, Hakiza yarayizanye. Noneho hakaza uwo bise ngo ni coordinateur wabo ariwe witwa Patient, ntago nza yandi mazina ariko nawe akomoka ari imyanja, kuko n'umwe mu bishe wa musaza yitwa Munyamariba afatanyije n'uriya witwa Gentil Tungane, nibo bamurashe. Yes, nibo bamurashe rwose, bamukura kuri no si y'abazima. Arabahamagara akababwira bati izo mbunda zingana gutyo General Mayangare yarabahaye, kuko General Mayangare yaragize ikintu cy'ikizere, afata uwo muhungu kera yabaye majoro, aramubwira ngo niwo coordinateur wa Wazalendo muri bino bice, none jyo coordona ari gufatanyije na Toma, kuko Toma manze yarize, uriya Toma Ngirira ukomoka ari ya za Butare, aramushinga muhereza, aramubwira ati genda uwo ubikordone, ngiye kukohereza 12 ngohereze machine gun, ngohereze RPG n'izindi mbunda zifite za Castoro n'izindi mbunda za Musada n'ubundi amasirifroding n'ibindi, wowe ugenda ubikordone, umenye wo kubiha, umenye n'uwo mugomba kugirira iki ikizere, ngo mugomba kugirira ikizere niyo muzagira ute, niyo muzakorana mu buryo navuga bweruye. Ariko baza guhitamo basanga nguriya mwene bure, uriya muzukuru kwa Burege Hakiza wari umwe n'ubundi ubu umuntu yavuga bagize ute, bagombaga gufata uwo mwanya, ndetse uwo mwanya baranawumuha. Bamaze kuwumuha n'ubundi bikoresha arabikontorora, ariko banamushinga operation yo gukontorora icyo bita Wazalendo, bashaka gutoroka. Baramubwira ati uwitwa wese ko azashaka gutoroka we uzamurase, ati no duhereje ibikoresho, ariko uzubahe bakuru bawe aribo bari abakagiri ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ati muzabubahe. Ibyo rero byatumye mu minsi yatambutse urabizi habayeho gushwana, kuko hari uwitwa Colonel Ntwari ariko yari suriyetena n'ubundi muri leta, uwitwa Omberi nawe yari suriyetena muri leta. Abo bose bararasinzwe na Kagiri, biripotinga bajya muri mama 23. Abandi nabo hasigara uriya Kagiri niwe wari ufite General Mayangare, avuga ati mucunge Kagiri ashaka kugenda, ariko General Kagiri akomeza kubabwira bati se ko muvuga ngo ngiye kugenda nkaba nari nagenda, ahubwo mwese mukaba munsize n'ukubera iki? Kagiri yarahagumye, abandi baragenda, ariko bavuga ati bari kujya muri M23 kubera harasimenti ya Kagiri na Toma Ngirira. Toma Ngirira yaje gukora ikintu cyo twakwita ngo ni kugira ngo yohereze message, ayoherereza uriya ngo ni coordinateur wabo ariwe Patient. Patient nawe ayohereza Kinshasa. Akimara kuyohereza Kinshasa, byamaze kugera Kinshasa n'ubundi Toma Ngirira aza kwivamo, asanga yafashe babandi bose ngo bari abajenerali n'abakoloneli n'abamajoro, arabamanura bagira bagaporare ba Rushati. Amaze kubagira ba Rushati, nabo baje kubimenyera bati wambwa wangegera we, nabize uburyo batukana turajya na imbwoka buno muheto we, uragenda ukadufata ukaduhereza no magrade uturusha iki? Toma Ngirira yarafite 12 nawe yaravanye kwa Kagiri, aza kuyigenga kugira ngo arase kwa Hakiza. Hakiza nawe arazigenga, ubundi riraturika bakoranamo, bararasana, ivumbi riratumuka, bamwe barasigara koko. Ariko Hakiza aravuga ati mwamihambwe mwe ntago nzakomeza kubana namwe, ahubwo ikintu kiriho nuko ngomba kwigendera. Abitwa ba Serge batagira amafonction n'abandi bahungu wa Nyirabari barasigara, baravuga ati twebwe naho twajya, bemera gusigara, baravuga ati twebwe tuzarigwamo kuko wenda bafite n'ibyo bikeka.
aragenda barabati ngo bazarigwamo n'ubundi n'ubu ngubu bakaba banarisigaye muri iriya shyamba, ubona yuko nabyo ari ikibazo gikomeye kuri bo. Ibyo rero byakomeje gutera imidurubanganyo, bituma uwitwa ngo ni General Inyasi Alias Sauli Shetani afata umwanzuro wo kuzana fosi azivana iriya kwa Jean Marie, aza gufatanya na November Hotel witwa Noheli, baza bari kuzamuka hariya bari munsi ya za Gise yo hasi kwa Saga, bazamuka baza kugira ngo baze kwataka n'ubundi Kagiri. Ubona ko Kagiri nawe ari mu bari buze gufata iyindi methodology yo kuvuga bati no, reka natwe twiripotinge aho kugira ngo Inyasi, kuko Inyasi afatanyije nabo kwa Inyasi ari kumwe na abo muri APSRS bari abo kwa Janvier Karayiri, ku buryo ubona ko mu gihe Kagiri atarabakuyemo ake karenge, ifosi zavuye kwa Kagiri nani kwa Inyasi nizaturutse hepfo kwa Kambuzi, kuko Kambuzi rero avuba bamukuye muri iyo misozi hakurya za Burora aza hino none ari kwerekera hafi ya za Rukweti, donc ari kuza ahantu bita za Tsibu, niyo yaje noneho n'ubwo ngo yohereje fosi n'ubundi zizamukana na nani n'uwo nguwo Inyasi. Ariko Inyasi ashobora kuba atanahaje kuko yiyita ko ari General autoproclamé, kugira ngo baze guhangana nande, baze guhangana na Kagiri nabo bari kumwe nawe arimo Tomangirira, bababwira yuko kuza gufasha uwitwa Bisukiro n'uwitwa Kanaume n'abandi bari kumwe n'abitwa ngo niba ari Rabizi, abitwa niba ari Gikove, niba ari nabande, ngo baze kubafasha kugira ngo baze kurasa kurinde, baze kurasa kuri Kagiri umaze guharasinga, akaba atumye ibikoresho byabo n'ubundi bigenda. Ubona ko biri muri ya nzira n'ubundi navuga mama 23 ngende ko nabyita isa naho yakoresheje kugira ngo bariya baginga babashe kubatandukanya n'ubundi, batandukane mu buryo bwuzuye bakoresheje imbaraga za politike, kuko burya intambara uburyo irwanwa habamo diplomasi igomba kubamo, politiki igomba kubamo, politiki na diplomasi birajyana, ndetse n'isasu rikabamo. Mu gihe bimwe na bimwe binaniranye isasu rirakora, ubwumvikane bunaniranye ni ukuvuga ngo ikintu bita imbuma nicyo gikora. Abantu wenda bamenyereye iby'intambara bo barabizi cyane uburyo bijya bigenda. Reka hano tuhave kuri guno gusubiranamo kwabo, tumanze twarebera hamwe muri Pinga mbere yuko twinjira Uvira. Mbere yuko twinjira Uvira ngo turebere hamwe ibyo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, abanyamurenge bari hariya bari kubuzwa, tumanze twarebera hamwe ibyo muri Pinga. Ariko tunavuga hamwe ino nkuru n'ubundi ya General autoproclamé Dominique Ndaruhutse, ngo amakuru aturuka muri territoire ya Rucuro muri sheferi ya Bwito muri groupement ya Bukombo, nuko General Dominique Ndaruhutse yongeye guhunga urugamba, akaba yerekeye muri territoire ya Warikare, aho yatumweho na General Gidoshi Murayi amubwira ko yaza bakaba bari hamwe bagategurira hamwe uburyo basubiza inyuma M23 igiye gufata umujyi wa Pinga. Icyo kintu bavuga yuko ari cyo Gidoshi Murayi ngo yahamagariye Dominique Ndaruhutse ngo nazane n'abarwanyi be baze bapangira hamwe uburyo babasha gusubiza inyuma M23 yasatiye umujyi wa Pinga, ikaba yamaze kuniga yawunize umujyi wa Pinga, ngo banashakira hamwe uburyo bayivana muri territoire ya Rucuro na territoire ya Masisi, ziriya territoire ngo zigasigara zikontororwa na Wazalendo. Abandi bantu bahariya bakavuga yuko ari ubuhungiro yahawe na mugenzi wiwe, kubera biturukanye n'uburyo asimbirijwe
byatumye n'ubundi we bashakisha uburyo bagomba kumukura hariya mu buryo bwuzuye. Muri ubwo buryo bwuzuye rero bakavuga bati no, reka twebwe dushakishe uburyo bwuzuye tugomba kumukura hariya, tugomba kubakura hariya kuko. Ariko abandi bakavuga bati Guido Shimurayi we yabahamagaye, amaze kubahamagara arababwira bati ngwino turebe yuko twaba turi hamwe, noneho bizagufasha kugira ngo bariya nawe bari gusubirayo, noneho bizakorohera natwe bitworohere, wenda kuba twashyira n'imbaraga hamwe byadufasha kugira ngo tubashe kunesha M23 ndetse hano mu mujyi wa Pinga ntiyigeremo. N'ikindi wenda na Walikale nawe yo yaba ibonye agahenge wenda n'ak'iminsi ibiri, ibyo rero n'ubundi ukabona yuko ari ibintu Guido Shimurayi we ashaka kugira ngo force agende aziyegereranyize iriya iwe, namara kuzegeranya afate bariya ba Dominique, afate wenda kuko hari nk'uwitwa Bigabo ntabwo ajya yumvikana na Guido kuko wenda we yakoranaga n'uriya Kabido ufunzwe, agakorana na ba Mugogwe, ubona yuko nabo batajya bumvikana, bitwa ba Mayani, wenda bo bakorana na ba Mugogwe, bagakorana na ba Bigabo, ariko noneho hakaza bariya bandi bo batumvikana. Nabo bafitemo amaparti, hari parti yumvikana na parti itumvikana. Nk'ubu ngubu uwo witwa Mugogwe yigumuye kwa Jean Marie Bonani na petit frere wa Jean Marie, baravukana mu nda. Bigabo yigumuye afite nawe semuse, nawe yigumuye kuri Dominique Ndaruhutse. Uriya wari Kabido yigumuye kuri Guido, sibyo? Hakaza ba Mayani bagiye bigumura kuri Mayimayi Simba. Ukabona yuko bagiye bafite nabo ibintu twakwita coalition. Hano hari coalition imwe, hano hari indi coalition, ku buryo batagomba guhuza na operation ngo bajyane. Ikintu tucyumvikaneho, ariko ugasanga yuko bariya bo wenda bajya babihuza cyane na FDLR. Reka dusimbukire twigire muri Uvira. Uvira nta munyamurenge wemerewe kujya ku ivomero, nta munyamurenge wemerewe kuba yajya mu murima. Bizi ko n'abaturage bano mu mujyi wa Goma bajya mu mirima gushakisha ibyo kurya, kuko wenda bo muri centre ville nibo batajya mu mirima, ariko noneho abo mu nkengero z'umujyi bo baragenda bakajyayo. Nta munyamurenge wemerewe kuba yajya kuragira n'ihene cyangwa ngo abe yasohoka ajye hanze, kuko ngo bari kuvuga ngo nibo M23 iri kuzira, ikazira muri abo ngabo bitwaje yuko ngo bagiye mu mirimo runaka, naho ngo bamaze kujya ngo ari M23 na twirwaneho bari kuza. Izo operation rero urabona yuko Wazalendo, guverinoma Kinshasa na FDNB bafite ikintu cyo navuga niba ari bukeya buri mu mutwe, niba wenda harimo n'ibitaka bikaba byaramaze kwivanga n'ubwonko, bagiye mu cyo bita abasazi cyangwa abarwayi bo mu mutwe, bafite ubumuga bwo mu mutwe, niko njya numva abanyarwanda bo babivuga, ariko twebwe tubivuga uko biri, na abasazi. Baragenda bafata abasazi, ibimara bose barababundira hamwe, ngo bagiye bari kubakubita. Iyo operation igeze no gukorwa mu mujyi wa Goma, bari kubakubita ngo barebe ngo umuzima ngo araba yisarishije, ngo nuwo muri twirwaneho, ngo ni maneko ya M23 na twirwaneho hariya muri Uvira. Nuko ngo bari kurya igiti, bari gukubitwa, bari gukorerwa torture abafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa abasazi, kugira ngo uwo babona ngo bimushizemo hejuru y'inkoni, waraba ngo ari uwo ngo maneko ngo M23 ngo yohereje hariya muri Uvira. Biyongeraho bajya mu ndaya, abarundi nabo babita ngo nabadandaza amagara, ariko udandaza amagara muri Uvira nabo bajya gushakishamo ngo abagira abakiriya benshi, ngo abo ngabo ngo nibo binjizamo M23 na twirwaneho muri Uvira. Nabo bamaze kubakorera prison yabo, ngo bafite prison y'abasazi, prison y'abadandaza amagara, na prison kumva yuko ari ibintu navuga bigiye bikaze, kuko bafite na prison ifungiyemo abakatanyama ndetse n'Abazalendo
bakomoka muri est. Urumva ko ibintu bikomeje gukara hariya. Reka wenda tunirebere kuko ibingibi byo barabikora, ariko ukabona ko bari kubikora nta bwenge burimo. Ubona ko yabana ya miryango mpuzamahanga yuko nta bushishozi cyangwa ibishyiramo kugira ngo ikurikirane bano bantu bacu, bano bantu twirirwa ngo turi ama communauté internationale, bo tuvuga ngo turavugira, turi kubavugira kuki, bimeze gute na gute. Ngiki ukabona uko batanagikurikirana kugira ngo bamenye uburyo bari abantu bari gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ukabona ko guverinoma ikomeza gutumbira. Ngo mama 23 twirwaneho bamaze gufata icyemezo cya ya ndege yaje izunguruka hariya muri Uvira, hariya muri Plaine de Ruzizi, ikaza ikagera hariya hafi ya za Ruhwa, ikazamuka no mu misozi, ngo yamaze kwivugutira umuti ku buryo mu gihe cyose yongeye gutumbagira ikagera mu kirere cya hariya kontrolwa na mama 23 ngo nisubira yimbwa impeke. Indege ya gisirikari ngo ariko mama 23 yamaze kurehira avuga iti niyongera kugaruka icyo tuyikorera muraza kukibona. Ibyo byatumye rero guverinoma Kinshasa, guverinoma ya FDNB, guverinoma ya FARDC, bayambyita ngo izo za guverinoma, bafata icyemezo yuko iyo ndege bituje. Narindi ubona ko control ya aeroport international ya Bujumbura iri gukontororwa, ariko nabo bagira aeroport international batagira indege koko. Urambwira ngo umuntu igihugu ntikigira indege ariko gifite ikibuga cy'indege, nta ndege bagira, ntago bagira ngo wenda Air Burundi cyangwa Air Burundi, Burundi Air ntibayigira, ariko ngo bafite ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Tubihorere, ubona ko kuri kiriya kibuga cy'indege cyabo kiba ni mpuzamahanga, niba ari mpuzamidugudu ntago mbizi, itongera kuhaguruka kuko mama 23 yamaze kwifatira ibyemezo. Bakunze ibinare official rero, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira imana n'amafaranga. Reka tukomeze tuyabashakire n'ubundi tubabwira inari breaking news muri iki gitondo uko byaramutse, tunabateguza ko mu kanya twongera kugaruka